Dobar večer, dragi gledatelji. Evo, danas je 31.12. dakle na sam doček nove 2008. godine. I u ovim mojim skitnjama pokušat ćemo vam sve predočiti što se događalo u svim prijašnjim epizodama, sve od ljeta, tamo od 8. mjeseca kad smo se šetali u kratkim rukavima, kada je bilo vruće, kada smo se kupali. A sada je zima naravno došla pa smo se malo ovako zabundali, ali evo pogledajte što se događalo u prvoj emisiji, recimo to je bilo u Stomorice u Varoši i na stanovima. Dakle, u Stomorice nas je zabavao jedan trio na čelu sa našim Robertinom, a na stanovima bila je stara klapa Maraska. Pa pogledajmo. U drugoj emisiji vodimo vas u Pakoštane. Tamo nam je zapjevala klapa Pakoštane na čelu sa Ninom Maksanom. Bilo je lijepo, još je bilo ljeto i naišli smo na neke Čehinje koje su za nas malo progovorile češki, a mi smo im zapjevali. Co to maš? Čija je ono divojka, koja rano rani, koja rano rani. Čija je ono divojka, koja rano rani na vodu. 3 dana ništa ne jede, samo pije vode, samo pije vode. 3 dana ništa ne jede, samo pije vode studene. Digla je skuter visoko, grabila je vodu, grabila je vodu. Digla je skuter visoko, grabila je vodu duboko. Ono je moja divojka, koja rano rani, koja rano rani. Ono je moja divojka, koja rano rani na vodu. Ovo su cure iz Češke republike, iz Ostrave. Mi ih puno pozdravljamo, dakle, za televiziju Vox. Može pozdrav televiziji Vox? Ahoj! Ahoj! Ahoj!
Dobro, super. Živjela Češka. U trećoj emisiji bili smo na Bokanjcu u lijepoj konobici žvelti Blavor. Mala, ali lijepa. Kod našega Enija Meštrovića koji nam je prezentira svoje specijalitete, kako on to kuha, što se radi, a tamo je pjevala klapa Ardura koja je s fenomenalnom pjesmom oduševila sve nazočne, a naravno tamo su bili i gosti, i prijatelji i društvo od našega Enija koje je isto tako lijepo pjevalo, pa čujte i pogledajte što je tamo bilo. Evo Enio, vidim ovdje se igra neka igra koju ja nikad do sada nisam vidio. Enio, briškula nije, trešeta nije, ali nešto slično vidim igra se s onim kartama. Sad bi ti mi Bokanje rekli da nisi Zadran. Jel tako? Ovo je talijanska igra. Talijanska igra vidim da je nešto. Na Triestine, s tim da u Bokanjcu o ovoj igri više razmišljamo nego u šahu. Bit je dobiti ovu igru, a ne 3 poslije briškulu, trešetu i trijumf. Nije uopće važno ko će dobiti, tako reći nije važno. Važno je dobiti škop, jer to je ono prestiž. To je ono što si prije rekao, škopa je igra koju još igra i samo Bokanje, da se negdje više možda u Zadru ne igra. Ja znam da ima negdje okolo Dubrovnika i negdje u Istri, ali imaju pravila koja jesu te igre. Znači imaš osnovna 4 punta, to su ti ko više karata, ko više dinari, sedmina dinari i još jedna premijera, to ti je nešto kao skala u boji. Jedino u Bokanjcu kod nas, to je raritet ove igre, jedino kod nas imamo 5. punat koji nije zabilježen u pravilima ove igre, a to je kralj dinari. Ko dobije kralj dinari, koga uzme tokom igre, to je još jedan punat. Aha, znači to je tako igra. A gdje je ta igra započela, znači u Italiji konkretno gdje je? Da, kad je u pravilima njihove igre u kartama, kad dobiješ karte neotvoreni mac, onda imaš pravila sve 4 ove igre koje mi igramo u misto. To sam ti prije rekao, škopa, trešeta, briškula i trijumf. I dobro, recimo, dokle se to igra, recimo, kako se to? Igrati se ko prije 21. Ko prije 21? Prije 21 dili se po 10 karata svakom po jedna, ono posebno kao u pokeru. Ovo što vidiš dole što su okrenute karte, to su također punti, to je škopa. Po tome je ime dobila ova igra. Što znači škopa riječ? Škopat je kad... mislim, malo je teško da sve objasniti, ovo je stvarno, ali u biti, onaj ko otvara igru, ako ovaj drugi ima tu kartu, on radi škopu, znači on igra aša prvoga, igra neku kartu koja ima duplu, pokušava naći ovoga suparnika tamo gdje on nema tu kartu, ako on nju ima, onda je poklopi kako se sad vidio i to ti je jedan punat. I toliko on igra, ako se dogodi da on može zbrojiti te karte, da može s jednom kartom pokupiti sve, to je isto škopa. Ali ima dva maca, ispod su 2 karte, tako? Vidjeli smo da, svak kupi svoje. Svak kupi svoje, hvala Bogu. A zašto su one 2 karte ispod onda? To su ti te škope, što su oni napravili tokom igre. To su ti ekstra punti od ovih 5 što sam ti prije napravio. Aha, znači svakom se sad ide po 10 karata, tako? Da. Evo da vidimo sad kako je to otvaranje. Najbolje gledat. Najbolje gledat, definitivno, rekao sam ti, ovo je preozbiljna igra. U biti kod nas u mislu kad se ona igra, nema onih kibicera sa strane ko može se uplitati ili nešto. Tu nema priče, nema ni miga, nema ni pogleda suparničkog igrača. Znači nema muta onih. To je šah, ti moraš prepoznati ovu igru i protivničke karte s onim što vidiš doli na stolu. Aha, to je tako. Zanimljiva jedna igra. Ne zanimljiva, nego umjetnost. Da. To treba mozgati. Da, i vidiš baš moja posjetnica od konobe ti je na kralja dinari, baš zato što je to raritet, rekao sam, to je 5. punat ove škope gdje ga nema nigdje zabilježeno na ovim prostorima. Da, samo kod nas na tvojoj vizitki, jel tako? Odlično, hvala ti Enija. Ništa da ih gušta. Draga moja, napoj meni konja, draga moja, napoj meni konja, draga moja, napoj meni konja, i na konju sivoga sokola. Na konju
A četvrta emisija odvela nas je u Skitnje u restoran Niko, a tamo nas je dočekala glavom i bradom najbolja klapa, klapa Intrade. U molitvi spominjem ti me, ti mi kidaš od života cime. Sad mi kažu nemaj moru vire, a ja sam te ljubi priko mire. Dok ti spavaš budim te gitarom, pri tobom se molim ka prid oltarom. Samo more nosim ja u duši, samo more mazi me i guši. Samo s more sritan san i miran, samo moru ja se ispovidam. Samo more nosim ja u duši, samo more gradim i ruši. Samo s more zemlja kapu skidam, samo moru ja se ispovidam. Sate su me vezale kadene, pa mi često dođe da ih kidam. Tvoji vali teku mi kroz mene, i što drugo nego da se pridam. Samo more nosim ja u duši, samo more mazi me i guši. Samo s morem sritan san i vidan, samo moru ja se ispovidam. Samo more nosim ja u duši, samo more gradim i rušim. Samo more tebi kapu skidam, samo moru ja se ispovidam. Samo more tebi kapu skidam, samo moru ja se ispovidam. Samo more tebi kapu skidam. A u petoj emisiji bili smo na Puntamici, ponovno na Puntamici, a ovoga puta u konobi Havarije. Tamo nas je dočekala obitelj Sikirić, lijepo nam je pjevala, lijepo nas je ugostila, a profesor Drago nam je otpjevao bodulsku baladu. Volim kad se peče ispod peke, a ovdje smo evo ispred peke i sad idemo kod ovog mlađeg Sikirića, kod Andrije. On je taj majstor koji se bavi ovom pekom. Sad mene zanima što je tu ispod peke, a to će nam reći najbolje Andrija. Andrija, dobra večer. Dobra večer, to. Evo, malo smo te uvatili u nezgodnom trenutku, ali evo, da vidimo baš kad se peka okreće. Evo je. Aha. Malo liganja, kumpira, malo povrća tu, jel? Aha, ovo se sad okriče, ta peka, je li tako? Tako je, sad ćemo okrenuti šta ima tu, viš. Ajme, lipo. Ovo su mušunići mali, jel? Aha. Jako male karote ima svega, jel? Dobro, koliko se to peče, će nam reći? A negdje oko uru i pol vremena ja to pomalo, jel? Pečene, ne pečeno, no... Ništa na brzinu, ništa jel? na brzinu, ono ovako pomalo da spade, Mene zovu Bodulo, i sa stranu mora, kada idriva brace, i nudi od jutra do mraka,
slatkega vina. Niko ne zna za moj trud, ni za bol, ni za muku. Ča mi život zadire. Kada tužam legnem ja na provo, srce mi zaškoje, zavire. Prizahoju, kada tužam legnem ja na provu, srce mi zaškoje, zavire. Mene zovu I onda u 6. emisiji otputovali smo malo u skitnje u Sveti Filip i Jakov. Tamo nas je dočekala klapa Kantus, a u konobi kod Vice i još su zapjevali i mješoviti crkveni zbor iz Vranjica. Dobra večeri Bogda, ime ga je zvati, a i naše vjeri razgovora dati. Došli smo vas pozdraviti i s vama se veseliti. Po Ivanu gradovito, gradovito, stanovito, mladolito, stanovito, rodilo vam uježito. Dobra večer Boga, ime ju je zvati, a i našoj Ani razgovora dati. A ti, Ane, ne budlina, ustani se sa komina i donesi borcu vina. Nemoj vodna, nego cila, nam i vrata otvorite, našu želju ispunite. Oli litru, oli grozdić, na dobro vam došo Božić. Tri ti vrila priko kuće vrila. Prvi huja, Drugi vina, treći Božeg mira. sinove ženija, želiju dava. Bog ti dava sa svih strana. Bog ti dava sa svih strana, Bog ti dava sa svih strana. Dobra večer. Dobra večer, ja sam Toto, drago mi je. Vice, drago mi. A Vice, je li to koloba kod Vice? Aha, znači vi ste gazda. Jesam. Aha, dobro. Evo, recite nam onda, pošto ste vi gazda, evo da odmah ovako na šanku popričamo. Zašto kod Vice, to je zbog vas ili? Nije, to je stara djedovina mog pokojnog dida. Tu je moj pokojni did na slici Vice. Po njemu sam ja dobija ime, a ova konoba je dobila po mojem pokojnom didu ime Vice. A što nam je bilo lijepo u restoranu Lungomare na Svingi. Tamo su nam pjevali Klapa Kontrada i Davor Pekota.
I sjetiš se tad, kada bio si mlad, svoje stare ljubavi. A ona bila je cvijet, tako nevini svet, koji nisi ljubio. I na nju misliš dok te more vaja. A brod tvoj te nosi dok vjetar puše, sve dalje i dalje, no bez duše. Rano iz srca pjesma kreće, i budanu su, ti pjevaš za nju, a duša vene. Za nju, curu iz moga grada, za nju, ovo je serenada, za nju, sviraju mandoline, jednu ružu sanu brazanju, a sad je čuvam u venu. A brod tvoj te nosi dok vjetar puše, i budanu su, ti pjevaš za nju, a duša vene. Za nju, curu iz moga grada, za nju, ovo je serenada, za nju, sviraju mandoline, jednu ružu samo brazanju, a sad je čuvam u venu, jednu ružu samo brazanju, a sad je čuvam u venu. A u 8. emisiji išli smo malo do naših prijatelja u Bibinje. Tamo nas je u konobi kod Danča dočekalo lijepo društvo Ivica Sikirić Ikčo i Klapa Roko, a peklo se i janje. Dobro večer ljudi, evo mene malo kod vas, dobro večer. Dobro večer. Ljudi, kako smo? Evo ja malo navratio do vas da vidim što se ovdje sprema, vidim da ste vi uvijek u formi, da je uvijek veselo kod vas, kao što ste mi rekli da ste vi ovdje svaki dan, jel tako? Svaku večer. Svaku uru. Bilo bi najpametnije da prije se napiješ. Dobro, ali mene zanima najprije što se ovo sprema. Najprije ćemo ovako, da vidimo što se ovo sprema. Evo, dakle, ovo je neki janjac, jel tako? Je, to je janjac. Janjac, reci mi koliko triba drva za ovo ispeći? Ovako, Toto, reći ću ti ja koliko triba. Ovdje ti triba najmanje 3,5 do 4 metra dan. Da bi ovo janjac peko. Ovo je dobro janjac. Koliko ima? A i bija je 15 kil. 15 kil, ali triba mu kanti 3,5 do 4 kubika. I gotovo. Koliko se ovo peče onda? A 2 do 3 ure. Dobro je, znači pri kraju je. Pri kraju, sad ćemo ga mi skiniti pa ćemo ga pojistiti. Izgleda da si baš na vrijeme došao. Taman će biti gotovo, ali ima i druge spize. U 2-3 riči sve lipo stane, cijeli moj život, sva moja srića, mirisna trava, čalići rane, bila je ona, o njoj ti priča, ljubav je bila naša komore, sa puno vara.
će dušu i vriću boli, sve prolazi vilo moja, samo ljubav traje, jer ljubav je dar od Boga, za nas siroma je. Za tebe sam čuva, debliju od kruva, postelju od ruža i kraj mene misto, živit ili ne živit, zar to mi je isto. Ljubav je bila naša komore, sa puno vala, sa puno soli, pa kada zaspe, anđeli gori, nosit će dušu i vriću boli, sve prolazi vilo moja, samo ljubav traje, jer ljubav je dar od Boga, za nas siroma je. Za tebe sam čuva, debliju od kruva, postelju od ruža i kraj mene misto, živit ili ne živit, zar to mi je isto. Za tebe sam čuva, debliju od kruva, postelju od ruža i kraj mene misto, živit ili ne živit, zar to mi je isto. I onda u sljedećoj emisiji ponovno smo se vratili u Varoš u konobu Stomorica. Bila je tamo dobra ekipa koja se i dobro zabavljala, a svirali su nam i pjevali otac i sin Brajković, Ozren i Frane. Pa pogledajmo kako je tamo bilo. Certo io dolcino
da te sali okole od zlata jednom u životu. Ako me ostaviš, jak poželiš kraj i ne može plakati, izgubit će sjaj. Ako me ostaviš, nemaš i drugo sve. Pusti da vjeruje, da voljena si me. Pusti da vjeruje, da voljena si me. A onda smo 10. emisiju zaokružili na relji kod Branka, konoba kod Branka, tamo smo lijepo pjevali, tamo nas je i zabavljao trio Fontana iz Arbanasa, bilo nam je prekrasno, a puno toga smo lijepo i pojeli. Dobra večer, gazda. Evo nas kod vas malo, vidjeli smo da se nešto događa ovdje, neka nova konobica i mi došli kod vas. Evo, baš nam je drago. Evo Branko, mi se poznamo, evo, drago nam je da ste vi otvorili ovu konobicu. Koliko već ima da radi ovo? Pa negdje otprilike oko 20 dana. Znači novo. I novo je. Eto, baš nam je drago i baš je lijepo uređeno, baš nešto fino. I večeras vidimo da je tu neka klapica svira, što se ovo događa? Malo po malo relja je mrtva, malo po malo će oživiti i tako, to je isto dio moje mladosti. Ta relja i tako, otvorio sam lokal ovdje sa ženom i malo po malo radim ovoga fast food, ali na dalmatinski način. Znači konoba kod Branka, fast food na dalmatinski način. Na dalmatinski način. Znači mi sa televizije Vox možemo naručiti kod vas samo dalmatinske specijalitete. Možete, bez problema. I vi dolazite. Je. Odlično. Evo, baš nam je drago. I kiše
A 11. emisija je bila Ludnica u restoranu Niko kod našega Erika, proslavljao se rođendan, Pepo i Cantaduri, pa zatim Marijači, pa Klapa Bonaca iz Šibenika, pa zatim jedan tamburaški orkestar, pa to je bilo stvarno predivno, a još su nam se pridružili i iz večernje škole, to su bili Antimon i Blaž, bilo je stvarno fenomenalno. Poznam te, prijatelju. Evo, dragi gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Moje skitnje, ovaj puta iz restorana Niko gdje je Erik slavio svoj rođendan. A pogledajte koliko je tu bilo svijeta. Vidjeli ste tu i Stojka Vankovića, i Jacu Petrovića, i Klapu Bonaca, i Marijači, i zatim tamburaša iz Osijeka. Zatim pogledajte ovu ekipu ovdje koja je bila. Tu je bio Ivan Meheš, bilo je stvarno prekrasno, puno ljudi, puno zezancije. Doviđenja do sljedećeg petka, Moje skitnje. Bilo moja, bilo moja. Gotovo je, gotovo je, gotovo. A kako nam je dobro bilo u kafe baru More, možete samo i zamisliti. U kafe baru More dočekao nas je naš gazda Barančić koji nam je tamo specijalitete svoje pripremio, naravno zajedno sa svojom suprugom.
a pjevala nam je Klapa, u stvari trio Fontana iz Arbanasa, isto tako prelijepe pjesme, bile tu i italijanskih i dalmatinskih, ali stvarno jela su bila fantastična. A teh oni stari stvari što smo našli tamo od radija preko staroga šljema njemačkoga. Znate što ovo znači? Gledajte na televiziji Vox. Još me zanima ovaj šljem gore. Ovaj šljem je još, mislim da je iz Prvog svjetskog rata. To je njemački šljem. To je njemački šljem. Pravi njemački šljem. Da, dosta star. Pojela ga je i Ruzina već. Odakle vam ovo?
Ha, to morate pitati moga muža. On je sakupljač. Omen je sakupljač starina. Iz Slavonije, evo Oman voli kaže, sve po starinsku. Evo, sad ćemo zapjevati Uber Lajuh, kako se ono Ljevci kažu. Evo, sad probam staviti. Jesam dobar. Evo. Evo, vidjeli ste kako to izgleda. A zatim smo malo prošetali i provozali se po Biogradu i tamo smo našli jednu konobu koja se zove Barba. A tamo nam je pjevao muški dio crkvenog zbora iz Biograda i klapa Roko iz Bibinja. Bilo je fenomenalno, pogledajte. Moj mili zavičaj, na plavom Jadranu ti si pravi raj. Soline, soline, soline moje divne, prekrasna plaža tvoja, krasi naš Biograd. Soline, soline, soline moje divne, prekrasna plaža tvoja, krasi nam naš Biograd. I miris šumice tvoje, i zrada srca dva, u ljubavi ti nas spajaš, opajaš. Soline, soline, soline moje divne, prekrasna plaža tvoja, krasi nam naš A prekrasno je bilo i u Arbanasima u konobi Okupo, u stvari konoba galerija. Tamo smo našli mnogo poznatih i slikara i ljudi koji su tamo došli uživati u pjesmi Klape Kontrada. Bilo je stvarno prekrasno, a tek kako je bilo spremljeno jelo, fantastično. A vina specijalna. Kad jutrom prođe u morskom žalu, samo vesla čujem na kajiću tvoj, dok galer sidi na Bilovalu. U mor mi se riba vraća domu svom, gori na grani cvrčak piva, skopla stala odmara hranu, sunce se smije, milujući loze, na svodove sve težacima dadu. Lipa li si, Dalmacijo moja,
Ako niste znali gdje je konoba Ambrozija, svakako sad ćete saznati, jer u Varoši se nalazi ta lijepa konobica gdje smo se dobro zabavili, gdje smo jeli dobra jela, gdje smo dobro pili, gdje smo dobro plesali. A zabavljali su nas duet jedan mladi brat i sestra Jure i Marina. Pa pogledajte kako je bilo u konobi Ambrozija. I dragi gledatelji, prvi put smo bili na otocima, išli smo u Lukoran, a u Lukoranu nam je bilo stvarno fantastično, vozili smo se gliserom tamo, za 5 minuta smo stigli do Prekapa, zatim autom nas je čekao pa smo išli u Lukoran, a tamo u konobi Iris kod našeg Aljoše je bilo stvarno fantastično. Dočekalo nas je kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante iz Lukorana, to jest žene koje su nam pjevale zajedno sa našim Tonijem. Bilo je stvarno perfektno, a bilo je puno za jesti i zapiti stvarno. Pošao je Lukoranac na ukrcaj u Japan. To je prije bilo, jel? I govori, ženo, čak ću ti kupiti. A go, ajme, mužu, kad greš u Japan, ona mi kupila onaj jedan lipi Seiko sat, onaj, znaš, onaj prije Seiko sat, kje imao ti je bogatožbi. A on go je, deček ti o to kupa, ma ti k***ac kupiti. A ona njemu govori, dobro, moreš. Govori, moreš, pa ga s tebi stavi u guzicu da ti ga carina ne nudi. Lukoran isto
južni moj kraja, veselih izvora. Sam si oblasjan u sjeni borova. Južni moj kraju, veselih izvora. Sam si oblasjan u sjeni borova. Moj lukorane u srcu Hrvatske, uvijek te volim i tebi vraćam se. Moj lukorane u srcu Hrvatske, uvijek se vraćam i tebi vraćam se. Bravo, ja. I u pretposljednjoj emisiji bili smo ponovo kod naših prijatelja u Bibinjama, ali ovaj puta u drugoj konobi, u konobi Jaz, gdje nas je dočekao gazda Boro. Bilo je stvarno prekrasno, a pjevao nam je trio Bura. Fenomenalno. Neće se noći lude zapaliti nama vatre. Čudit će se moje vale, kako zanos nosi ljude. Srce jedno mora pale, za život, za sve dane. Mora nekad poslije pruge, vjetar nosi naše laže. I zasjaše palacija, dige terase, žakulaše šjore, dije gracijani, svi originali i sve karapane, doći će na feštu za nas. Kotorane, i zasjaše palacija, dige terase, žakulaše šjore, dije gracijani, svi originali i sve karapane, doći će na feštu za nas. Bibijane. Ali kada nakon slanja opet dođe Rine plave moje bale, znače tješi svoje ljude. Srce jedno mora plave, sam član za dane. Moram nekad poslije pruge, vjetar nosi naše laže. I zasjaše palacija, dige tarace, žakulaše šjore, dije gracijane, svi originali i sve karapane, doći će na feštu za nas. Bibinjane, i zasjaše palacija, dige tarace, žakulaše šjore, dije gracijane, svi originali i sve karapane, doći će na feštu za nas. Bibinjane. I posljednju emisiju emitirali smo prije 3 dana, a bili smo ponovno u restoranu Lungo Mare. Tamo je bila prava božićna i novogodišnja atmosfera, pjevalo se sve u 16, jelo se čak i patke, nije pekinška nego ne znam kakva patka, valjda naša, ali bilo je stvarno ukusno i prelijepo. A pjevala nam je klapa Galija iz Zadra, naravno u duhu Božića i Nove godine. Koji su dani, više ne cive.
Djeda Mraz koji se penje na dimnjak. Samo za Slavicu i Ivanu poklanjam ovoga Djeda Mraza i ovaj dimnjak. Eto, došli smo do kraja još jedne emisije. Ovaj puta gledali ste retrospektivu mojih skitnji. Dakle, pogledali ste sve emisije, isječke iz svih emisija najboljih što smo snimili u mojim skitnjama. Nadam se da vam se svidjelo. I evo, što bih vam još na kraju rekao, sretna vam nova 2008. godina. Želim vam puno ljubavi, sreće, zabave i najviše zdravlja.